Iria-inĩ rĩa Baringo kaunti-inĩ ya Baringo ni mahenyama tũtarũ maria magucĩrĩirie ndũrĩrĩ cia Ichamus, Tugen na Pokot. Mathako maya mathaganĩtio ĩrĩ njĩra ya kũhingũra thũgũrĩ ya mbũri ĩrĩa ihanĩkaga o mwaka mweri-inĩ wa Dithemba thoko-inĩ ya Kimalel. Mbona tusiongeze the number of games yenye watu wanazafanya? Tukuwe na mashindano ya nini? Ya mishale, mashindano kani ingine? Kuimba, mashindano kani ingine? Mbira. So unaona kuna vitu mingi ambayo tunazafanya kwa hii Kaldich Festival na Lake Baringo. Na tukifanya mambo yote utarealize kwa communities, hii communities yote wenye wako Lake Baringo, tukiwa na Watuken, tukiwa na Ichamus, tukiwa na Pokot, tukiwa na Turkana na all other communities, tutakuwa tumeonyesha dunia kuwa through cultural activities tunaweza kuwa na cohesion and harmony. Na hii vita kidogo kidogo tunakuwa nayo tutaweza kuipoteza. Nyĩmbo cia ũndũire onacio nĩ cianjamũrĩte arĩa mekinyĩtie gũkũ mĩhang'o ĩrĩa ĩtongoretio nĩ Gavana Benjamin Cheboi. Mbũri mĩthemba ngũrani nĩ itanyĩtwo gũkanoimĩrio thoko-inĩ ya Kimalel na President William Ruto o ta mũtugo nĩ ũtanyĩtwo gũkanakorwo arĩ mũgeni wa gĩtĩo. Tutakuwa na wageni ambao wanakuja kununua mbuzi katika Baringo County. Nataka kualika wote mkuja tufanye kazi ya kuuza mbuzi ili tuinue hali ya maisha ya wakulima ya mbuzi. Na pia tuweze kuonesha dunia kwamba sisi ni county ambayo iko na utajiri. Utajiri ya mifugo, utajiri ya samaki, utajiri ya watu, utajiri wa utalii, utajiri wa kilimo aina mbalimbali. Hĩndĩ ĩno Gavana Cheboi nĩ ahinyĩrĩirie aigithia gũthiĩ kwonjorithĩria gũkũ kuona kũrĩ na ũthaka wa iria rĩa Baringo na Bogoria. We want to invite Kenyans to come and see for themselves the beauty of Lake Baringo, the beauty of Lake Bogoria, the great geopark sites that we have in this country. We are now a candidate for geopark site in Africa. Baada ya Morocco na Tanzania, sisi ni candidate watatu kuwa geopark. Na tukiwa geopark, dunia wakijua kwamba sisi ni geopark, all we need is to get that status, tupate investors, we will make millions of shillings coming to this county. Na mambo ya ajira ya watoto yetu itakuwa sawa. Thũgũrĩ ĩyo ithiaga na mbere kwa ihinda rĩa thikũ ithatũ arĩmi makiumĩria mbũri ciao. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.